Muzej Hercegovine u Trebinju. Muzej je osnovan 1952. godine pod nazivom Sreski zavičajni muzej Trebinje. 1994. godine preimenovan je u Muzej Hercegovine Trebinje, a od 2001. godine nosi naziv Matična muzejska ustanova Muzej Hercegovine Trebinje. Muzej se nalazi unutar zidina Starog grada na najvišoj koti na desnoj obali rijeke Trebišnjice. Od 1989. godine muzejski kompleks čini arheološki lokalitet Stari grad Trebinje sa ostacima srednjovjekovne palate, zgrada nekadašnje austrougarske kasarne iz 1904. godine, potom gimnazije i sada glavne zgrade muzeja, dvije kamene zgrade, zgrada nekadašnje austrougarske golubarske poštanske stanice, sahat kula zvonik i dvorište. Zgrada muzeja zauzima 1500 kvadratnih metara prostora, od čega izložbene dvorane sa svim pratećim sadržajima zauzimaju 800 kvadratnih metara. U muzeju se nalazi 7 stalnih postavki: arheološka postavka, legat Jovana Dučića, etnografska postavka, memorijalna izložba slika Atanasija Popovića, istorijska postavka, gradska kuća, prirodnjačka postavka i legate slikara Milene Šotre, Milorada Ćorovića, Mirka Kujačića, Ksenije i Vladimira Gaćinovića i Radovana Ždrala. U prizemlju muzeja nalazi se galerija u kojoj se organizuju povremene izložbe, promocije knjiga Književne večeri, koncerti kamerne muzike i ostale manifestacije. Pored toga, postoji i stručna biblioteka sa knjigama i periodikom iz različitih oblasti nauke i umjetnosti. Stalna postavka arheološkog odjeljenja. Postavka je podijeljena na 3 odjeljka. Praistorijski. Izloženi su kremeni noževi iz doba neolita, slučajni nalazi iz sela Orahovac, Lastva, Panik i Ljubomir. Keramičke posude, import iz grčkih emporija na Jadranskom moru, kao i grobni prilozi od metala, bronzane igle M i omega tipa, igle pripadače, bronzane i srebrne fibule ukrašene urezivanjem i punktiranjem, srebrne tordirane dvojne igle ukosnice, bronzane perle, perle od ćilibara i staklene paste, gvozdeni mačevi i krivi noževi iz perioda metalnih doba iz ilirskih utvrđenja, gradina i tumula, 5. vijek prije nove ere, 5 bronzanih kaciga ratnika, srebrne narukvice sa krajevima u obliku zmijskih glava, srebrne gvozdene i bronzane fibule, bronzana kopča, gvozdena koplja i noževi iz ilirskih grobova u Kačnju kod Bileće. Antički. Izloženi su epigrafski spomenici, nadgrobne stele, stela Publija Aplija, Decuriona Municipia Diluntum, stolac, pronađena u strasu rimskog puta Narona, vid, Leucinium, panik, sarkofazi i miljokazi sa natpisima, jedan postavljen za vrijeme cara Klaudija, 47. na 48. godinu nove ere, i drugi iz vremena careva Valensa i Valentijana, pronađeni u strasu puta Epidaurum, Cavtat, Anderbe, Nikšićko polje, fragmenti podnih mozaika, fresko slikarstva, podne i krovne opeke, keramičkih i staklenih posuda, kao i nakit, narukvica od staklene paste, fibula, bronzane alke, sa lokaliteta Panik, Leucinium. Srednjovjekovni. Izloženi su nalazi iz ranohrišćanskog, preromaničkog i srednjovjekovnog perioda, kamena plastika, crkveni namještaj sa tropleterom iz Zavele, 9. na 11. vijek, nadgrobni spomenici, natpis Trebinjskog župana Grda, uklesan sredinom 12. vijeka i natpis Trebinjskog župana Pribilše, uklesan 1241. godine iz Polica kod Trebinja, pokretni arheološki materijal, prilozi iz grobova, staklena čaša iz Veličana, 14. do 15. vijeka, prstenje, pozlaćena mamuza župana Grda, oprema ratnika,
i nalazi iz srednjovjekovnog grada Mičevca, oružje, kamena đulad, gvozdene strijele, sječiva, bukagije, okovi, ulomci keramičkih posuda, majolike, stakla i srebrnog novca. Pored originalnih predmeta iz zbirki, izloženi su i reprint izdanje Miroslavljevog evanđelja i odlivci u gipsu srednjovjekovnih nadgrobnih spomenika, mramora, stećaka. Stalna postavka etnološkog odjeljenja. Etnološka postavka Muzeja Hercegovine predstavlja seoski i gradski život na ovom području sa kraja 19. i početka 20. vijeka. Većina eksponata pripada osnovnim djelatnostima kojima se bavilo stanovništvo istočne Hercegovine kao što su poljoprivreda i stočarstvo, lov i ribolov. Pored eksponata od drveta izloženi su i predmeti od metala i tekstila. U jednom dijelu stalne etnološke postavke smješteni su dijelovi tradicionalnog hercegovačkog kostima, brdski i umski. Maketama su predstavljene mlinice u kojima se mljelo žito, a posebno su interesantne jamare, mlinice koje su tipične samo za Trebišnjicu, nekada najveću ponornicu na Balkanu. Pravljene su na onim mjestima gdje je Trebišnjica ponirala u zemlju. U prvom dijelu postavke predstavljeni su zanati, grnčarski, kujundžijski, zidarski i obućarski. U okviru kujundžijskog zanata izložene su toke i pafte, kopče, koje predstavljaju reprezentativne primjerke naše tradicionalne kulture. Tradicionalna arhitektura kamenite Hercegovine predstavljena je maketom jednodijelne kamene kuće u kojoj je izloženo pokućstvo starih hercegovačkih kuća. Enterijer gradske kuće sa kraja 19. i početka 20. vijeka. Kao nastavak etnološke postavke, u potkrovlju zgrade smještena je izložba Enterijer gradske kuće sa kraja 19. i početka 20. vijeka. Reprezentativni namještaj Altdeutsch stila, koji je bio u vlasništvu porodice Vojčić iz Lastve, upotpunjuje ovu postavku. Čine ga stilski namještaj, 2 kanabeta sa naslonjačima, fotelje, stolice sa malim stolom, vitrine i ormari. Izložen je i sto sa intarzijom koji je pripadao porodici slikara Atanasija Popovića, kao i pijanino Luke Ćelovića Trebinjca. Kulturno-istorijski razvoj Trebinjskog kraja od 10. vijeka do prve polovine 20. je kompleksna izložba koja prikazuje cjelokupni razvitak Trebinja i istočne Hercegovine od 10. vijeka do početka Drugog svjetskog rata. Izložba je podijeljena po periodima u 5 odjeljaka. U prvom predstavljena je srednjovjekovna Travunija, Trebinjska oblast, do kraja 15. vijeka, prikaz političkog, kulturnog, ekonomskog i društvenog razvitka. Potom period osmanske vladavine od 1466. do 1878. godine. Drugi odjeljak, prikaz političkog, kulturnog, ekonomskog i društvenog razvitka za vrijeme turske okupacije. Treći odjeljak, predstavljene su bune i ustanci protiv Otomanske imperije sa akcentom na ustanak Luke Vukalovića 1852. do 1862. godine i Nevesinski ustanak 1875. do 1878. godine. U četvrtom odjeljku predstavljen je austrougarski period od 1878. do 1918. godine i na kraju peti odjeljak period kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, kraljevine Jugoslavije od 1918. do 1941. godine. Prirodnjačko blago sliva rijeke Trebišnjice. Muzej Hercegovine posjeduje prirodnjačku zbirku koju čine minerali, fosili, biljke i životinje sa prostora oblasnog sliva rijeke Trebišnjice. Neke vrste su vrlo rijetke, ugrožene ili izumrle na našim prostorima, na primjer bjeloglavi sup, čovječja ribica, mrki medvjed i sl. Eksponati na stalnoj postavci su grupisani po ekološkim kategorijama,
a predstavljeni su izložbenom tehnikom ambijentalnih diorama i vitrina. Geologija i paleontologija, pećine, šumske životinje, ptice grabljivice, ptice kraških polja, biljke, rijetke endemske i reliktne vrste planine Orjan, planinski masiv Orjan. Prezentacija, ptice i sisari vodenih staništa, ribe, vodozemci i gmizavci. Zbirka Jovana Dučića. Ovu vrijednu umjetničku zbirku poklonio je i zavještao Jovan Dučić, pjesnik i diplomata svjetskog ugleda, esteta, zaljubljenik u ljepotu, Trebinjac rodom, kosmopolita po duhu. U zbirci se nalaze vrijedni umjetnički eksponati. 73 eksponata kamene plastike koju najvećim dijelom čine dijelovi sarkofaga i skulptura sa reljefnim prikazima mitoloških i herojskih prizora. U zbirci je zastupljen lijepi stil klasicizma prvog i drugog vijeka nove ere i helenistički ideal životne radosti, kao i ukrasni reljefi crkvenog namještaja iz srednjeg vijeka, 9. do 12. vijeka. Od 14 umjetničkih slika naših i inostranih umjetnika, 2 su iz 16. vijeka španske Koređove škole. Mrtva priroda Stojana Aralice, nastala u duhu kolorističkog ekspresionizma ranih 30. godina 20. vijeka. Impresionistički rad Danijela Mihaleka, mađarskog slikara. Dučićev portret, crtež iz 1917. godine Koste Epitidesa, grčkog umjetnika. Portreti Dučićeve familije, rad Milivoja Uzelca. Slike su rađene na platnu i kartonu u različitim tehnikama. Na postavci se nalaze i mozaik, rad srednjeevropskog umjetnika sa početka 20. vijeka, tapiserija iz 17. do 18. vijeka, djelo srednjeevropske francuske radionice, japanski rad u svili sa početka 20. vijeka. Iz Dučićeve lične zaostavštine izloženi su ambasadorsko odijelo, 20 ordena i fotokopije pjesnikovih rukopisa. Memorijalna izložba Atanasija Popovića. Memorijalna izložba Atanasija Popovića je stalna postavka, dar gradu Trebinju umjetnikovog brata magistra Uroša Popovića. Slikar Atanasije Popović je rođen u Trebinju 1885. godine, a umro je u Dubrovniku 1948. godine gdje je i sahranjen. Likovnu akademiju završio je 1914. godine u Beču s najboljim ocjenama i nagradama. Izloženo je 45 umjetničkih slika i crteža ovog slikara koji nose stilske odlike akademizma, socrealizma do impresionizma, a teme su uglavnom portreti, pejzaži, mrtve prirode, rad u rudnicima, marine, gradski motivi i enterijeri u tehnici ulje na platnu, tempera, akvarel, pastel i ugljen.